Tase kaunti Nyamira na nemona sense mu bunge ya North Mugirango nigo bono magega ya skuru ya Ntana ya secondary igotoka se wodi ya bomwagamo bunge ya North Mugirango imenyamira kogenda nse asogota kolia buya kubwatekano botendre bobe nigo bono mwarimu mano OMOYIA RUBEN ACHOKI achakirie kore AMAONCHORERIA skuru iyo yabwata abana bange nigo bona aborku bairandirense oika aborku wa MEMO 55 noyomo ase grade ya 10 aborku abaroro 23 egenta ACHOKI asabire abagambi amona abaibori kwaniki abona nkubwaterana bare basire skuru iyo eirane ase birango biri yaringe secondary school na bere ga ene wiki ya gatatu bono ngubunga tore school abana ngwenda barenka na numaete eganga itenene na academics abana bagorera matemu to bagi report card aibuli morore na abana bakorete na ende mo muri report card na ende mo to assistie ko mento motisha bakoromokia twaikire to abaira assignment bawo okora over the holiday abana mo make sure mbale busy over the holiday mbaisa ko bakoranda madense na nkong abana basonyora malito abana basoyinya sore abana basoye kunywa marua abana to keep busy na nene bajo kuigora iga ndo opening exams because academics na itoke to kubeka mutwe egera abana baito bakuruga iga baba certificate chingia na ende mbale prepared to face the challenges of outside school. Umujumbe ngoma de vida to school yange atubwadisie into what the few challenges in infrastructure gi virasi vitali biamono atagatrosi virasi ebi abana baje basome.